Sanibona, namhlanje sokwenza i-animation kalo. Kuzoba nje animation esimple, egxume yaphezulu ebuye ezohlala phansi. Sobona ukuthi animate kanjani i-tail. Ilokhunga le part le engathi ibhola is the same thing e-applyayo as besenza lo. Ifayili le esayi-download nalezi zinto uzovula yona bese uvula le fayili le ebhalwe u-ball.tail. Uzo-double click-a uyivule ngo-Blender wakho. And as usually-ke soqala ngala ma-settings esivame ukuqala ngawo. Select i-camera, uyi-delete. Ngalana sifuna ukubuyisa le grid le ekanje. Bese sizoklikha la. And then sisuse lama controls, select la phezulu, click ubone. Sinyuse i-timeline kancane la phansi. Uthi right click kulo line lo gray. Flip to top. Bese kuthi lana bese ushintsha lo eza kwi-graph editor. Animation yami ngala ku-end ngizoyi-enda ku-50 okwamanje. Ngizoyinweba uma kuthi ayineli kahle, angazi izoba nganani. And then-ke bese kuthi ngala uqale uklikhe lo. So uyabona lo ukuthi akafani nalo unemigqa eminingi kanje. So ziba khona iy'khathi la udinga khona ilokhunga i-object yakho e-animate kanje but okwamanje asiyidingi, so uzoklikha la uze ku-wireframe la ku-geometry bese uklikha lana-ke just ukudisable lokho. Okay, so enye into oyinothisayo ukuthi la olayini basuka at a distance bevule kanje like i-perspective nje right, but ngala kubukeka weird ngendlela engaqondakali yabo. So uzopressa u5 kwi-keyboard, kulama keyboard aney'namba ngala eceleni, keyboard ye-computer leney'namba ngala eceleni, so press u5 khona. But uma kuthi awunayo uzoza la phezulu uklikhe la, uklikhe u-navigate kuzothola lama controls la bese upressa la. Yebo, so ucontroller la. Ngala kuleli side ngizopressa u1 ukuya kwi-front view. Ngiku-front view njengamanje, but as you notice ukuthi nginomsila but la ku1 awubonakali. That's because uye kuleliya side leliya. So uma ngipress u1 ngizoklikha le control le e-blue bese ngiyi-rotate ukuthi umsila ube kuleli side elingala. Ngipress u-N ukwenza sure ukuthi iqonde ngqo ngala. Then la ku-Y-ke ngizofaka u90 kube u90 straight, ngipresse u-I. Yeah. So enye into oyinothisayo ukuthi la ezansi khona ama-keyframes akhona. So mesisuka ku2 siza ku1 ubukela la kade kukhona. So uzoza ku2 upress u-A uselect wonke ama-keyframes esinawo la. Uze la ku-timeline upress u-A select yonke into X bese uyadelete-ke. Okay, so enye into awudingi ukwenza lokhu but ukubuka nje ukuthi ngifuna ukuswapha lama-window o2 ngenxa yokuthi ngala ileli engifuna ukubukela kulona leli cause alinawo ama-control i-animation yami, but every time ngipressa i-mouse noma i-keyboard ayaphazamisa lento le, lamagama abhaleka la. So uyakwazi ukubuya la phansi kolayini uthi right click bese uthi swap areas, then lesi izoza ngala lezi ize ngala. So sengizopressa u-T ngiselecte u-move tool, then ngize la just ukwehlisa kancane nje beka kanje ya. Lana ngidinga ispace esiningi because uyagxuma nje uyaphezulu up and down kuphela. Ngisuse lawa amagama, ngizoscrolla ngizoselecta general info. Yeah, la nginalo already uyena ukuscale up and down. Lana nginalo green uyena ukurotator, and then bese ngiba nalo ofakwe ama-arrows la okutshengisa i-direction uyena ukumove left and right. So buya la size ku-frame 1 sipresse u-A la phezulu ukuselecta wonke ama-controls wethu, sipresse u-I ufaka i-keyframe kuwo wonke ama-controls, and then-ke just like besenza kwibhola samthatha lo o-green sambeka phezulu kancane. Ama-controls angiwadinga la, so ngizoklikha la ukwa-hide, ngipresse u1 just nje ukuthi ngilibeke lapha phezulu kwaloya line loya. Ngenkathi si-animate ibhola
ibhola lethu lalisuka ngala lizobounce phansi lisuka lizobounce yabo. So liqhamuka lana nje vele selinespeed, liqhamuke la lifike lingathi liyapacaka la phansi bese liyastretcheka liya phezulu libuyele ku-normal size. Lona akafani nebhola, so ukuze sisuke ephezulu it's like wena mawuzogxuma yabo. So usukumile before ugxume uyalokhunga. Let's say ulindele ukugxuma but uya-anticipate lento le kwi-animation before wenze action uya-anticipate, then-ke bese kungathi-ke uyagxuma-ke uyaphezulu yabo, but uqala ugobe phansi ulanda i-energy yokuthi ugxume yabo. So it's the same thing esoyenza kuyena lo, kungathi uyapacaka kuqala ukulanda i-energy yokugxuma and then bese yaphezulu-ke ngekathi eyaphezulu estretcheke ebuyele ku-normal size, estretcheke futhi ebese ezohlala la phansi. Ukwenza lokho-ke sizoselecta lo okuyena wokuscala exactly. Lana ngine transform tool ena wonke ama-buttons engiwadingayo, so ugada uthi uselecta ngakho yini, ungaselect i-control e-wrong. Ngizoya ku-frame 12 and then ngiselecte loya, ngimehlise kancane ngithi scale shift Z bese ngiyamnyusa kancane, just kancane. So ngizoya ku-frame 1, frame 12 just ukubuka nje ukuthi upacaka ngakhona. Yeah, I think right. Masisiza la sithi play. So sengathi emesezela ngala ku-12 engaba slow kancane, like ebe slow ehle fast and then bese aba slow before I take it off. So sizoselecta laba, press u-control, selecte bonke kuqala bese press control, uselecte laba abawu-2 abangala kuphela. Kuzokwenza ukuthi ma press control ungawudedeli uselecta laba, kuzokwenza ukuthi badeselecteke. But ma pressa u-shift ungawudedeli uselecta, kuyaselecta u-control uyadeselecta kanjeya. Then bese sithi G ngala G bese sipressa u-X then sibahlehlisa kancane nje kanje kancane bese siplay. Yeah, ku-right. Ithi GX once more. Ngalana ngiselecte konke, press control, selecte laba, ngithi GX just kancane-ke khona. Sengizofaka u-I la kule frame. So enye into i-animation yakho uma iqala ukudlala ngithi izoqala ku-frame 1. So zithi isuka nje ku-frame 1 ebeya phansi yana yabo. So maybe singaselecta wonke ama-keyframes 1, 2, 3 iqale ku-frame 3. Ihle uliqale linothise ukuthi khona into ekhona lapha and then bese kungathi emuva-ke. So yeah, nazo-ke futhi i-animation yami izoqala ku-frame 15. From lana-ke usezogxuma phezulu, sengizoselecta lo ngifake u-I, ufake keyframe. So ukuthi ugxuma kangakanani kukuwena, mhlawumbe ngizomusa kuleya distance as much as isiphezulu kakhulu but yeah. So ila qala khona ngithi, so kumele ngiye phambili, let's say 24 bese siyamnyusa ephezulu yabo, mhlawumbe simbeke nje lapha yami. Then bese kuthi ku-frame 32 bese siyamehlisa, sipresse u-N, u-Y somfaka ku-0, N bese sipressa u-I size ku-32, ku-24 njalo sizopressa u-I. So lo 24 no-32 simfakile nje randomly yabo, asikabuki ukuthi yena ugxuma ngakhoni noma akagxumi ngakho. So sengizoya ku-graph editor yami ngenze sure ukuthi option ka-normalize ilokhunga iselectiwe ukuze ngizobona kahle ama-controls ami. So njengamanje maningi ngale ndlela ama-controls akhona la, kanti thina siyifunayo ile kuphela nje yokuthi up and down. So ngizoklikha la, engiyifunayo ile u-Y location angithi cause simova e-location. So laba bonke
ngizoba-hide. So ngenkathi uba-hide bayahayideka la, and then bese kuthi ngizosala nalo kuphela. Ngizoya ku-view, make sure only selected keyframe handles uwona oselectiwe ukuze singeke sibe nazo zonke lezi zinto lezi. Into engifuna yenze ukuthi asuke fast kube ngathi u-slow down bese ebuya fast futhi eza phansi. So ngizothatha lo ngithi ukumusa kancane, just nje ukuthi kuba naleya curve leya yoku-slow down phezulu, and then bese kuba yilona ngizombeka kanje. Ngizomodify makuthi akekho kahle, u-slow I think u-right, sengamuthi nje just kancane. Yes, okay, I'm happy ngalokho. Sengizoza manje kule controller le ebomvu ye-scale. So i-scale sokuqala sibe naso sisuke la sancipha sathi e-ready to jump. So uyajump uyaphezulu, mefika phezulu kumele si-reset i-scale sibuyele ku-size waso. So uzopressa u-Alt S, then i-scale isobuyela kulo size lo. Ingoba lana asidingi ukuthi sikwasheke or edonseke or anything. Buyela kulo size lo, and then bese zohlala la phansi. So pressa u-frame 34, so pressa u-I nakhona. So frame 15 uphansi, frame 25 uphezulu, frame 34 usehleli phansi. Uma ubuka lana uqala epacakile engathi uyafutha kancane ezefike phezulu, akhona lokho esikufunayo. La ku frame 16 ila esomscale khona up. So resetha i-scale sithi Alt S, and then bese ngiyamscale aye phezulu kancane, bese ngipressa u-S, ngipresse u-Shift Z, and then ngimscale down kancane ukuba naleya nto leya. Ngiyathanda ukunwebeka kwakhe but angifuni kusheshe kubuyele la ekutheni kube u-round. So la kwi-curve, ngoba i-curve kanjena unwebekile kwehle kuzoba u-round. So ngifuna ukudileya lokhu kancane ukuthi kungasheshi ukuthi kufike ku-round. So select lama keyframe la, ngipresse u-control, ngiselect la, and then bese ngithi G X, just ukudileya isikhathi salo onwebekile, and then bese ezoqhamukela phezulu-ke. Ama-control ami lana abheke phezulu kanje aweqondile, so ngizoselect le control bese ngisi S, ngiyascala ngo-Y ngithi 0 ukuyiqondisa, ngiselect nale ngithi S Y 0. The reason why ngiselecta kanje ngingaselect one by one is because of lama lokhunga, lama controls abhanqane la lebomvu kanye neblue. Angifuni ukuyithola sengidonse yodwa kusala enye ngaphansi, because ebomvu iscala ithi ukuya le, eblue iscala ukuya le, because ibhola kumele sikeleke zonke indawo kanje mesilinciphisa noma sililokhunga silidonsa la. Okay, so play. Yes, ngiyayithanda. So manje sekumele-ke silungise le part esebuye eza phansi. Nakhona sizoza ku-frame 33 ila esomscala khona, but manje maybe asim-exaggerate kancane nje sibone ukuthi uzokwenza njani. Scale Shift Z, and then simnciphise kancane. So udonse kakhulu compared to la. La udonse kangaka, la udonse kangaka. So makuthi ayikho right, so lokhu siyi-refine-ke. Let's see. Kodwa-ke uqala ukuscaleka esasuka lapha phezulu. So ngifuna edelay kancane kunkathi iscaleke sezofika phansi. So ngizothatha lo, press u-control, ngiselect laba ukuba deselector, ngithi G X, ngithi ukuyidonsa kancane nje ngithi kanje. So ayibonakali yona but iya-delay. So ngizothi G X again, just ukuthi delay ukuba u-round nje laphana, and then mase kunkathi iqala iyehla-ke bese kunkathi iluleka-ke izothi gqa phansi. So let's see.
Okay, i-right njengamanje lana ibukeka ngathi ayenzi kahle, asiyilungise. Sizoza la kwi-frame yokugcina siyehlise phansi kancane, just kancane kangaka. Scale Shift Z sukuyilula izoshona phansi. Ngifuna ukuthi 1 2 3 mhlampe ama-frames awu-3 ngizothi Alt S just ukuyidonsa ukuthi iye phezulu. Ngithi Scale Shift Z ngithi ukuyinciphisa. So izofika ihlale and then ibise iyabuya idlule i-height yayo iye ngenhla, mhlawumbe sithi even more kancane nje idlule i-height yayo bese ngithi 1 2 3 again ngithi Alt S ngiyinciphise futhi just kancane-ke this time ingafiki laphaya. So Scale Shift Z ngithathe lo just ukuthi ngibalinganise i-distance usuka la uza la uza la and then-ke bese kuthi 1 2 3 4 bese ngithi Alt S. So into ayenzayo uyahlala akhuphuke ashone phansi and then bese eyasehlisha. Lana sengathi just kancane enganwebeki kakhulu yabo. So play simbuke ngala 1 2 3 ngifuna ukunciphisa lama frames ngenze abe u3 1 2 3 abe u3 1 2 3 4 abe u4 la sekugcineni ibe slow kancane. So ngifuna ukubona ngizothi Control Z ngobuyisela emumva. I think a-right kangaka but ungadlala-ke ngelokhu ungadlala nge-space la ubone ukuthi ikuphi okusebenzelayo but I think lokhu ku-right. Okay, since sesinento kanjena-ke manje then sesingaqala-ke senze i-tail yethu. Sithi Control S ukuseva and then-ke manje sesoba busy nomsila wakhe just like kade senza i-pendulum le ebihamba iya left and right. Asivelanga sa-animate yonke into kanye kanye but besihamba control by control. So into efanayo esizoyenza nala. Ayikho indlela straight esokwenza ngayo but ukuthi nje si-explore ama-idea sibuke as we go along ukuthi okay idlala kahle mayenza nje, ayi mayenza nje mhlawumbe asidelete ama-keyframe siqale phansi yabo. So uzohlangana ney'khathi ey'ningi ey'kanjalo kwi-animation. Uqala la ehla khona at okay, so i-keyframe yakhe ngizoyiqala la ku-1 yalo, kodwa-ke bengithanda ukuthi sengathi engaphakama just kancane kanje and then uqala ukugxuma la ku-keyframe ku-number 15 ngizoma la ku-13 ngithi ukumnyusa even more. So ulungiselela ukulukhunga ukugxuma yabo ethi kanje and then 1 2 sengathi ngamsondeza lo ngimbeke la ku-keyframe 14. So 14 1 2 usegxumile ngizoya maybe ku-frame 19 ngimbuyise phansi kanje. So uyagxuma uyayiprophela up ngalo msila wakhe up kanje and then ehambe eze efike phezulu. Mhlampe mefika phezulu esezojika nje umsila kungathi u-catch up nawo uthi. So frame 27 kungathi u-catch up umsila uthi. Mhlampe kangaka nakhona singawunyusi kakhulu and then bese emesehla-ke usuyanwebeka ngithi usulandela nawo ilento le i-motion le yokuthi yaphansi uyadonseka. So mhlampe sowuthi kancane and then uyahamba afike eshaye phansi laphaya. Maybe ngizodlula ngeframe eyodwa la eseshaya phansi khona leseya u2 and then bese siyawehlisa kanje. Siyehlise siyilethe la
then bese siyayinyusa sithi kanje. And then la ekugcineni ku-frame 50 ngifuna ukukhopha le frame le engala. Ngithi Control C, ngithi Control V. That's because lama frame o-2 ngifuna afane ukuze uzokwazi ukuyixhuma ividiyo yakho. Le frame nale mayifana kulula ukuthi ubone ngathi lokhu iqhubekile kanti nje u-animate le phathi kuphela wasiya lokhu wasulokhu uyixhuma kwayi-edit ividiyo yakho wayixhuma la uphinde uyixhuma kanjalo yabo. So lo ngizomdonsa ngimbeke ku-51 ngala eceleni. So njengamanje sobuka nje le quick thing kade siyenza ukuthi iyasebenza yini. Uma ukuthi ayisebenzi simove ama-frames around into kanjalo. So buka ngala khona into engayithandi la fike eshaye I think libuya fast. So ake ngihlehlise lo ngimbeke ku-42 noma emeya phansi akayi ngokwanele ngizomusa kancane. I think uphambana nalo mhlampe kumele simsondeze just kancane lo ngiyamhlehlisa ubukeka natural kanjayana. So sine keyframe ku-frame 1 bese yenyuka. Into engizoyilungisa nje lana ukuthi slow down ngoba inyuka masizofika la ithi uku-slow down. So select u-frame 14 uthi ukumdonsa ngala just nje ukuthi izothi fast and then besithi-ke yeah. And then bese kuthi le phathi le isiyehla kanje eseyilukhunga kumele ehle fast. So ngene keyframe ku-frame 14 le yokugcina eza kuyona and then bese uyehla umsila kanje. Ngine keyframe ku-frame 19 lo ethe kanje phansi. So lona ngizoselect u-frame 19 ngithi ukumdonsa kancane ukuze ezoshesha la ukuthi kanje. So yeah uzoshesha and then bese zalana-ke lena ngithanda ibe smooth le movement othi ngibo. So iyashesha kancane sengathi so iframe elandelayo iku-27. U-27 ula phansi yabo ukuthi curve right ehambisa kanje but ngizothi ukumnyusa kancane u-27 wami just kancane ecishe efike lapha. Ngithi just ukumnyusa ethi kanje and then bese kuthi iframe elandelayo iku-31. U-31 wami ngizomrotate just kancane just nje ukwakha i-curve engekho like straight sort of i-slower down i-movement before iqhubeke. Iyashesha kakhulu. So ngizomhlehlisa lo u-25 ulukhunga iframe 27 ngimbeke ku-25 and then ukuze ngizoba nalelo nto le and then uyehla la uza phansi. La ehla khona ngifisa engathi engaya le even more yabo ele phambili. So ngizothatha lo ngimuse kancane ephambili yeah. La I wanna play around ngibona ukuthi kuzokwenza kanjani if ngithi kanje ngibo. I think i-right yona angazi khona la engibona ngathi ifuna ukusala khona but angina sure but i-right ake sibone mesihlala la silungisa indaba ye-timing. Okay iya phansi fast sithi ukumuthi lo iya phansi fast bese ibuya la lona sithi ukumuthi just nje ukuthi ebe smooth lapha before abuyele la.
I think right. So ekugcineni sesine keyframe ku-frame 1 inyuke keyframe ku-frame 14 and then keyframe ku-19 ebuyayo okuyiyona power emlokhungayo emusi kanje. Yawo u-19 u-right and then sibe ne-keyframe ku-25 mayisuka ku-19 iza ku-25 umsila uya lapha phezulu. Ne-keyframe ku-31 lesuka lapha phezulu izothi 31 bese siba ne-keyframe ku-35 eqondile kanje ilesi ezoshaya phansi. The reason why ngayifikisi lapha is because kukhona nalo sizazi um-animator so and then usiyabuya-ke uza phezulu and then-ke bese ubuyela ngala. La sengathi singawunciphisa kancane select lo simdonse kanje ukuze ezoshesha ethi kanje so yabo uselupha kahle-ke manje wehlela la ebese esezonyukela ngala umhlehlisa kancane naso-ke. So manje into esesoyi-animator manje sekuyilaba-ke laba instead okuba ngihambe one by one njengamanje kade si-animator lo sisuka kule keyframe siya kwenye leyo ndlela yoku-animator ka-animation ibizwa nge-straight ahead because u-animator as you go, u-animator as you go, u-animator as you go. Sasesiba nalama keyframe lana sifike sablokha ukuthi egxume phezulu and then sasesibuya-ke manje sesizomskela siqale samskela la samlokhunga laphaya waba u-round sabuya ezansi waba u-round and then sasesibuya la sathi hayi frame 16 sizomnyusa sekune frame esiyifakile ngesilaphana nale frame la ebhaceke phansi. So lena kuthiwa-ke i-pose to pose suka kwi-pose siya kwi-pose la in between sifaka amalokhu ngama-keyframe so le ndlela yoku-animator kuthiwa i-pose to pose. Nalana salungisa lo sasesibuya sithi ayi ku-33 sizomskela ne-keyframe lapha sine-keyframe enye la and then samskela samusi kanje sisuke kule pose seza kule and then sasesicina ngale. Now seso-animator lapha so mesiba animator uthi ngibo ngizobaqala la kule frame le lo sedonsekile wathi kanje lona ngizomenza njani asimdonse smooth lana smooth kancane smooth la senze nje le curve kanje and then ngizopress u-shift ngiselecta wonke lama controls ngipresse u-I ngizoselecta lo ngipresse u-H ukumhida ngiselecta lo press u-H ukumhida lo angimsebenzisanga vele press u-H ukumhida lo sengenzeka simtwike because sesinalo so okwamanje ngizomyeka kanje yeah. Kodwa-ke mhlampe into esingayenza ukuthi lo une-keyframe ela yabo leyo nto leyo so singazenzela umsebenzi ube lula siba-selecte bonke sipress u-I maqondana ne-keyframe kalo size ekuqaleni sipress u-I size kule keyframe kalo ebheke phansi sipress u-I kuwonke ama-keyframes sihambe sipress u-I sazi ukuthi hhayi siqondene nama-keyframes a-right hhayi okay and then bese siyabuya siza la asisenandaba nalo sesizodila nalaba-ke manje so lo uyadonseka uye emumva into esingayenza ngaye mhlampe la ekuqaleni iframe yokuqala singamehlisa kanje la simnyuse kancane senzela nje ukuthi kube ne-animation yana ethile mhlampe simgobise even more okay yeah
eze kanje, eze la, mhlampe la simuthi just a bit more because wenzela ukugxuma ngithi, and then simlukhunge. Yeah. Kubukeka lapha nendawo kodwa e-rigid. So into engizoyenza ngizoselektha bonke laba kuqala, ngiselekthe le keyframe 14, ngipress control, ngiselekthe lo and then bese ngithatha laba ngithi G, X just ukubadonsa kancane. Okay, and then lana lo ngifuna adonseke just like besenza kwi-pendulum, ngifuna athi ukusalela emuva kancane, lona ngimphakamise just a bit, just nje ukuthi i-movement yakhona ingabi stiff. So frame 6, yeah, I think izoba right. Okay, lo singambhekisa phezulu even more kanye nalo. Okay, bheke phezulu bese zothi kanje, emese zokwehla la kanje sesingambhekisa phansi even more. Yeah, simgobise kanje. Okay, and then iframe elandelayo ilo elana lo, so ngizo-selecta lo, sithi 0, sithi 0, u-X wonke siwenza ube u-0. So since sesiyazi ukuthi i-value X lo, seso-expanda la, u-X rotation nanku. Akhona namanye, hhayi bengingawenzi lutho la. So konke lokhu okunye sizokulento le, sizokuhayida okwamanje. Nakulo sishiye u-rotation ka-X kuphela. Fake lo, even if sibathi laba especially ilukhunga, i-location ne-rotation sivele siyi-disablishe la, sishiye i-rotation okwamanje size kulo kugcina sihayide bonke laba, and then i-location ne-rotation siba i-scale njalo ne-location siba disable. So sekuyilo kwaba yilo, seku-right, and then kule frame le because usuke wathi kanje, so umsila is likely to be below lana ngaphansi ukuthi uthi kanje, yabo, uthi okay, ukuthi uthi kanje. So mengithi play, okay, but angifuni-ke indlela owenza ngayo la, yabo nje la especially la angiyithandi indlela owenza ngayo. So uzothi emesuka kanje lo edonsa, yes, lo uzobeya phansi but laba bazoqale bangathi basalela ngemumva because badonswa yilaba, yabo, ngathi bayasalela kanje. Okay, sengibona. Move it down even more. Yeah, I think iyasebenza. All right. So ku-frame 14 sinala kanje, ku-frame 16 lo uyabuya uzothi kanje uyaqonda because udonswa yilaba, ulandela le curve le, leyo curve leyo, and then bese joina kanje, just like that. Mhlampe singa-refine even more. Siphendule lo kanje. Mhlampe lo simuthi kancane la, lo simdonse even more kanje. Just nje betshengisa ukusalela emuva.
kanje, yes. U-frame 17 lo kade simenza, frame 17, 18 awunalutho, and then u-19 ilona-ke esesikuwona-ke njengamanje. And then isizosuka ku-19 inyukele lapha phezulu. So nakhona ngi-right ukuthi ulaphaya, but kumele ngi-refine-ke manje i-animation between isuka la eya laphaya. So mawubuka ilento ye-pendulum sort of i-arm, lo donsa lo, lo donsa lo, lo donsa lo. So emenyuka esikanje, lo ulandela ngemumva, lo ulandela ngemumva, kanjalo kanjalo. Mhlampe sithi umgobisa kakhulu la just nje. And then bese yaphezulu-ke ke. Mhlampe la emesehle esikanje khona. And then-ke sengabuya esikanje ku-frame 31. Sengabuya esikanje. Yabo uthi ebese yadlula. Mhlampe even kwalana sisukumqondisa kancane, just kancane. So uqonda kancane and then bese gobela-ke, bese gobela ngala. Yeah, simgobisa kakhulu la, just ebeyihabana. But let's play sibone ukuthi i-progress kanjani. Okay. La ku-27 just simgobise even more. Manje sesibuka nge-movement ngakathi sidlala ukuthi okay usmooth mesenza kanjani. So sekushoda le part-ke le engala ukuthi siqede and then bese yehla ezohlala phansi. So ngenkathi ehla kanje ngifuna la ku-33 before ahlale ngoba lo uyezansi. So lo ulandela ngemumva, lo ulandela ngemumva, kanjalo kanjalo. Kanje. So and then bahlale phansi. Mabehlala phansi ngifuna lo ehle even more. Lo athi kanje. Bazohlala phansi kanje. And then bese ebuya ebadonsa lo. Mayebadonsa bona badileya ngemumva. So yeah, badileya kanje ngemumva. Mhlampe ngakasi benyuka bedelay even more. Just a little bit more. More kanje. Delaya. Mhlampe ba right la. Kodwa ke yabolo ukuthi ubuya uzolokhunga uza la. So badelayile badonseka ngakathi ejika. Mhlampe bona baqhubeka kancane, just kancane. Nalo just kancane. And then-ke bese beyabuya-ke sebezolokhunga. Mhlampe simdelayise even more. Uthi ngibo? Bese beyabuya sebezohlala phansi. So let's play. Okay, khonto eyenzekayo la. Oh, ama-keyframes ami lana awafani. Ngiyasho ukuthi yazi uma izoqala phansi khona into e-weird eyenzakalayo. Okay, so ngizoselecta bonke laba. Ngiselecte lo. Ngithi Control C, Control V. Ebuyele lapha phansi. So lokhu-ke sekushintsha izinto-ke manje. So i-keyframe yami ngiyazi ukuthi uyanyuka eze la. Ngizokala ngalo ya. Okay, i-keyframe yami la.
enye iku-35. Alright, select bonke laba. So enye laba-ke ngizoba delete x delete ukuze ngizobona ukuthi ibuya kangakanani. Okay, so ibuya kangaka, badinga ukudileya bonke laba kancane kanje, just nje kancane, mhlampe ngidileye even more kulaba. And then izokwehla ithi kanje. Let's play. I think ukubuya kwayo ithi kanje iza la, ibuya kakhulu, or else si-delete lo, select wonke ama-keyframes. Let's delete la kuqala sibone ukuthi yenze njani without wona. Okay, so iyadonseka iye phezulu and then bese iyehla. So ngakathi iyehla thina asivumele ukuthi yehle, but just nje i-movement ekancane kangaka. Yeah, and then yehle mhlampe sidileye lo. Sisi-play. Okay. Alright, play. Ayikho bad yona, ayikho bad at all. Mhlampe sesingalokhu ngalona-ke just kancane nje. Just ukumbuyisa kancane engabe segoba kakhulu kanye nalo engabe segoba kakhulu. Kanye nalo engabe segoba like too much. Ngilungise i-curve yami ngala. Play. I think i-right. So into engingayenza ukuthi ngihambe ngibuka i-curve yami-ke manje la. So ngizoselecta lo. Ithi kanje igobe iye phansi just ukulungisa lezi ndawo lezi engathi zi-flat iqondile. Ngizothi ukumdonsa kancane, just kancane kanje. Ngimnyuse lo kancane nje, angisafuni ukuyimosha animation yami. La wenzani la? Okay, ngizothi kancane la, ngithi kancane just nje lezi ndawo ey'qondile ukuthi zingalukhungi. Ngibuye ngiselekte lo la, kwenzekani uthi oh, and then bese yehlesi kanje mhlampe la. Lokhu ukulungiselela nje ukuthi i-curve yakho ibe smooth kahle, ne-animation izoba smooth. Lana ngingathi kancane mhlampe ngidelete lo, mhlampe kuwena akukho kanje but nje uku-refine i-curve kungabi bikho indawo eyigobe kabi, yabo. Ngizobuya ngize kulo futhi masi-check-a la, kwenzekalani la? Mengithatha lo ngithi ukumehlisa kancane, ngizomehlisa ngimuthi, lo ngimuthi just to create i-curve ethena. Anginankinga, ngibuye ngizoselecta le nale i-right besides lana. Kwenzekalani la? Okay, lana khona wenzani lo? Okay, ngizomqondisa ngimuthi just ukuyikheva kahle nje, and then lana-ke yeah, just ukuthi ibe clean. Mhlampe ngamdelete lo
just ukuthi ibe clean kanje ya. Yeah, it's something not to worry about le. Senzela nje ukuthi yonke into ibe fluid, ibe smooth, ihambe kahle yabo. Then mase sithi play kokugcina. Okay, yeah. Then sithi control save. So manje ke sesifaka ama-light, senze yonke leyo nto leyo. Lesi step sokugcina nje. Lapha nendawo ngizothi right click ngithi join down. Just ukulukhunga. Oye. Anyway, nangalana ngizothi join down. And then bese ngiswapha laba ke. Ngithi right click, swap areas. Ila ngivame ukusethela khona ikhamera yami ngithi ngalana ngicontrol ngenze yonke leyo nto leyo. Ngizophuma ngiye ku objects mode. Ngithi control save. Shift A, add ikhamera. Ikhamera yami lo size lo engawufuni, so ngizoza la kwi resolution ngifaka u1920. Ungenza kube u1920 by 1080. That way uthola I dimension engange screen kanje kaso. If wenza kube u1080 1920 uswipe lezi numbers uthola into enjenge screen cellphone kanje. So ngizokwenza lokho, ngizothi 1080 by 1920. Okay. La ngizothi 0 kwicamera, ama settings ecamera. La ku X ngizothi ngizoyibeka ku90, la ku Z ngizoyibeka ku0 bese ngihlehlisa. Hlehlise ngithi bese ngithi 0 ngala, noma ngithi view cameras, active camera and then kuzolokhu ngakuzoframe kwicamera ke. Ngicishe lo auto keying, ngiselect le keyframe le X ngiyidelete bese ngibuka i-animation yami igcinaphi. So kusho ukuthi kumele nginyuse ikhamera kancane ngiyidonse ibuyele emumva. So yeah, sengizo-add-a ke manje plane, shift A, mesh, plane, scale ukuthi nje ingaveli la phansi nekhamera like kaso, namakhona engagcini la phansi nendawo kwicamera. So scale, uthi tab edit mode, select lo Z, unyuse kuyovala lapha phezulu. Sengathi ungaselecta uface, uthi uhlehlisa just kancane but ugade ngala. Select la, control B, ubhevele, unyuse isondo le mouse. Buyele objects mode, right click, shade, smooth. I-render kwi-tutorial esiphuma kuyona sibonile ukuthi u-Eevee u-render fast ngale ndlela esimanga, but ke ngizoyibeka ku-cycles. Ungakhetha u-Eevee. If ukhetha u-Eevee uzokhetha u-Eevee, ama-samples uwabeke at least ku-200. Yeah, and then okunye ungakushiya kanjalo. Mina ngizokhetha u-cycles because ngiyayithanda i-look yakhona. If ukhetha u-cycles la ku-viewport sothi denoise, sithi la ku-render ku-denoise, ama-samples sifake awu-200 and then bese kuthi sithi use GPU uma unayo i-GPU. Nala phezulu so-selecta u-GPU compute and then bese sibuya siza ngala sizoklikha ke lo ilokhu ngayokurenda. Sesi-add light, shift A, area light. And then soyi-scale up nje kancane. Size la sizonyusa i-power. Ngizothi shift A again, add enye i-light. Nginyuse. Ngizoyibeka ngala kuleli side leli. Ngiyiqondise kuyena. Nyusa again. Scale up. Bese ngishintsha ukukhala kalo. Select i-plane le, select u-material. Shintshe i-material.
Okay, angazi why inga-react ngala. Oh, manake-ke. U-viewport display lo angunakile. So uyalana ku-surface and then usushintsha khona ukhala. Yes. Angazi angiwuthandi ukhala oyellow. Ngithanda ukhala ngathi u-blue every time engenza lento le. But-ke ngizobeka kulo okwamanje. Lona mengamuphi ipower kancane. Yeah. Ngizoklikha lo ukususa yonke into bese ngithi render image. La sengiyathesta ukuthi isithombe sami so-render ama-seconds amangaki ukuze ngizobona ukuthi is it worth it yini ukuthi ngirende ngayo. Irende 9 seconds. And then sesoza la ku-output select ifolder ngizosave kuma-videos ngibize nge-ball.tail. Sithi save, select u-media type, uklikhe uvideo, uze ku-encoding, uklikhe u-QuickTime. If usebenzisa uBlender omdala la uzothola something like FFmpeg-4 or something kanjalo uselecte yona and then bese kodwa lana ku-encoding uzoselecta u-QuickTime. Sesiyarenda yonke into igrandi. So qala sibuye la ku-solid sithi save and then bese sithi render animation.